Tina nano me two me papa, and I'm a bra penny, and I'm a wafa, and I'm a senior, and I'm a president. Mahama for say, Yamana me tuning for bat. Minim Ghana problem, because me a Ghanaian, I'm a Ghanaian, so I know Ghanaians problem. Ghana ye car kwano, a year 50%, 50 year, I 50-50. Mimi two president for saying Kamane Yakwine, Mahama Abe Manen Yakwine for 4 years. Kamane Yakwine. Baby, here Ghana for pa, ye baby me and son. What are you saying? Yeah. Who say me Africa way atade? Eh, honam soon no makachi on say me Ghana flag atade. Yes. It mean dear course we be our Ghana be amere. We are aware. Hello, Bishop 4. Medin share bremu nyina menim share brada do mo hoye. Eye Bishop Daniel Obinim. Ena waka wana so dem ewo Tema branch ene se owo afutuo bi a ode bema ye mampani John Mahama. Enti oso wo afutuo mi ensa bi a opese ode ema no. Eno nti me pese me de bra na ye nso ye tie sa afutuo yi. Na message say ene first time a oba me channel ha bomodi na subscribe na like me video yi ma me na share na drop comment so. Na intimi mwa with the algorithm. Minister Obeyenti, I want to thank you in advance. Enti moma yenkotie afutuo Angel Obinim, Bishop Obinim, Osi Owodema, your mampani John Mahama. Our president. Your president, our year, Temamoto require interchange, you know. Say Mahama by Wayebi. A statistic for so for our year, a quite bebre. Mahama by so be bebre. Mahama, I just say Mahama ye interchange. I just want you two. Monsieur and I'm referee. Point of college. I just say Mahama ye two. Why you circle the no? He stands to be corrected though. I just why you circle the no. I'm from Dubai. No, say Kaswa. Say Mahama ye circle the na Kaswa. Apart from Nimi, you mean T say why you be acquire interchange. What was starting hands and was starting crowd when we may was started when we are me for one count. Minimum be I was starting a dance here that when we airplane when we to me for one castle. And penny force or brana chassis and yet ding. Said a real your brano. When we are in fan castle. Say what team say obey ya. Ka wo started that and ka be dey ka obe wie e me tumi fo bone me tumi fo bone srew ekufo do bae me check the wire no makai ba me refi ono so aye mo kufo do aye bebre na no me check e aha de no wire o we do so mintimi nkan aya de ba normal kwan ne de Obi aba woye bi. Oh yeah. Tina nano me two me papa, and I'm a bra penny, and I'm a wafa, and I'm a senior, and I'm a president. Mahama for say, Yamana me tuning for bat. Minim Ghana problem, because me a Ghanaian, I'm a Ghanaian, so I know Ghanaians problem. To me catch me papa Mahama say, Ghana ye car kwano, a year 50%, 50 year. I year 50-50. Misuya yeno Ghana kwani ye 50%, 59 year. Mimi two president for saying Kamane Yakwine, Mahama Abe Manen Yakwine for 4 years. Kamane Yakwine. Baby here Ghana for pa ye baby me and son. Number 1, education. Ye school sem. Ka one take pa. Number 2, agriculture. Yadrian sem. Ghana ni yadriani diwia. We Eti Kumasi asante hene nana wote kokoso. Eka se meti makonwa mi me tumonkra. Moko kanchira Mahama said abana yeto no ekom
video no me kan wo internet so asante hene otumfo Kumasi nana wote a asema meke wo na wo kan na mehwe ye nti wote a meka se nana wo na kan na mehwe bi de Ghana for penny adwuma Ghana for de mo penny adwuma de penny ayahwe de mo pe ayarehwe de penny nkoso de pe nkoso na eno a na yehwehwe eno a na Ghana for mo ye to aba no wie ya ye bobo se wawen obi gina TV3 so wo ka kire nipa na wo se wo na TV kompanyimfo no ko John Mahama ko ka kire nsa aba na de kom ne abufuo na to ye so wie na bi ka ko gina TV3 kan so ko Mahama na ka kire nsa de kom ne abufuo na to ye na asa ko na do so ka kire nsa te kom ne abufuo so no so ba no anya de kom ne abufuo be sa to ti kan kan kire na do so oba na so wan hwe ne ye kom ne abufuo no ye de pam Mahama no enbi na de pam Nana wadawo ma video nso a meka ho asemi ma download ato me phone so te mo frɛ ma yimfia nana mebo a kyerɛ mpacho wadawo ma nana wana wo kan asante ne se monko kan kyerɛ Mahama sɛ abana ye to ye no ye de kom na tutia no ye de kom na tutia no te monko kan kyerɛ no owie no se monsan kan kyerɛ kufu ado na wo ba no so sɛ se woba no wa meye ne ye nsu a ye de ekom besa to atia no ampa so Ghana fo de ekom ani bra to atia wan Akufo-Addo ne Bawumia eti enre ya mehwe video no na obi se na se otumfo okura kan ho asem se Ghana fo de wo de kom ekom show mani ye ya o meto aba ye dey etia eti me to me papa Mahama for say Ghana ye problem number 1 aye here aye school education panyini bi a wan ko school bi a no eha no but ha de kesen send the ba entimi nko bi obi a person ne ba ko school ti education here obi a number 2 yeduane on taki yeduane sem yeduane yensuo nom on take ho pa number 3 ede hey Ghana ya pogoden ye het ehia Ghana fo pa Ghana ni person kan ti ya ne ya empire bokra enko odu hospital na gene no enko oko hospital abenya hospital bed adaso awo ano wawo onko dade da fom mbre ya pomudi ya ye het iti ko hwa ho me ensa na finka wode yen kania na ye light no energy no aka ho because dum so na bebre bufu no na nse ya oba ya wontwa ba bia no nkofo ni bia start ye dum so ana wo ho ne nyan start wo so de ne bia start area ho e ho a na fo bia ba hey make us say kwa chile o me make us o mutie o pa asem wa me kan wo ha but me kan wo internet na masem be ya no maka enya no kure asem kura me pese me ka kura mani bia bonte ya no kure pa me ta ka se kan wo internet so Nenye temane akra ni Kumasi na ebeka 3 months 6 months ye to aba me ka kire Mahama say wanhwa onwi ni da because Bawumia person watch ti say Mahama person wo wi ni akonya on starting kwa asofo so on frefra asofo on to nsa no nko hie asofo me ka 3 months no to nsa fra asofo ni asofo ko hia ya o wi ni ya enne nyina wo de so kokọ asofo nchen atade na hyem no hweme wa ha wo ho atade hyem yeah wo se me sha Africa we atade eye honam sunsum no maka che se me hye Ghana flag atade yes etime die kosu bia wo Ghana bia me yere we ya we because ye na ye gatekeepers
gatekeepers na yɛgyina Ghana border gate na no bibi a ebewura Ghana border ni inside dia no yehu ansa na yamakwan se enwura mu. Yes. But ye problem e wo Ghana ha say ubehu na wo kan wo onjindi eti me metu me ho fo da se me meye san krofo ni bi se Ghana for we bo da bi me hu se bone ba na be ka kire ma asole mba me kan ne ya bompa se yenyi ye ho nye den Enfrimu. yenyi ye ho frim na sa je be chi ne me frem ade be chi ne bebre wo ha me frem ho na me frem no wa wo peke me call ni bi asole. If you pick my call, stand. Wa me frɛ wo bi a wo peke me call bi asole hwɛ nipa asole hwɛ ade be chi na me frɛ bebre hwɛ wo me frɛ wo me frɛ wo mo ya wa sɛ ade a me hu fa wo ho na ɛba na enye den enye ade be chi na me wo time o ade be chi na me frɛ bebre sɛ die me hu fa ho na enye eti ntina fie sɛ titiri OBTV ni wo papa menya OBTV hwɛ na so TV na menya so TV unya obio unya so unya me se brasole. Yes. Na de wale peso wo ye no opeye wo. Yes. Na de atafa hye no ensei. Amino. Amen. What can you ever bachelor Ghana for? Ebi the bear politics a do attempt. Timenka. Timebejana Makabi Achino. A you soon swallow my catch and say, way near, but yenny a home frame. Yenny a home frame. They are one pioneer, ye home frame. It's a one of friend, I'm to find my idea. I mess out from. Who be found who be a mess out from. Yes. And to ayabra. Why? Bonsema when clap for yourself and have your seat. Thank you for watching. Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share, drop a comment, and hit the notification bell so you could be notified anytime we post a new video. Also consider following me on other social media platforms with the same handle, BluntGhana. We hope you will do that. Thank you.